Kaisa mobile video khulukma baino koti koti rang menak lamatei aji tonglai no naitugui mankha police patimungo kha dolai jelani salemani bat khauri kamio Khorokba police constable bihik social media o video viral khaimano kitingei tabo beba chokrono romnil bagi ongkhorjak police patimungo kha nokha salsa sekangno kaisa social media o rang kabungma bosrongo phehelei motai khulumui tongmani lokhi phaikya nogo hnai o koktmano nugui mukhango bo sini laikha obo constable ambasa ni thanao sebok khlainai bijus debormani bihik nondorani deborma hnai police ok logi logi no nondorani deborma no thangai naitugui phano nogo rang to manliya phiaba bono sungpringmani o kokmanai bono naituk na thangprono romui tubukha aboni yagulo bijus debormano bahina suspend khlaijakha borno sungpringmani yagulo paithak jora Khorokba no romkha bijus deborma bai nondorani debormano gari bahino health department o sebo khlainai Sanjana deborma tai koti koti rang abo hai transaction unglai tongo hnibo bisingti koktoma mankha borno karibo TSR Jawan West Thanani police constable Menoka deborma TSR ni rifleman Ojit deborma tai health department ni Sanjana deborma no khoboi Khorokba no tabusung jotei romui sungpring jagi tongkha o patimungo naikolnani bagui DIG Rotiranjan Devnath ni tifangbai police super Rushikesh Desai SDPO Nirupon Dotto tai Salima Thanani Usi Dipok Das ta salono bijus deborman nogo thangi naitugikha tai borno sungpirmani yagolono nondorani debormano romo olo bini bumare Sanjana deborma songni bungrok okhori phebabai romjakkha borok jotono किसी में मीटिंग हुआ थोड़ा बाकी ना ऐसा कोई खास तो नहीं है हमारा रूटीन विजिट है पुलिस स्टेशन विजिट देखते हैं और उसका कामकाज देखते हैं ठीक है सराय जिला में पुलिस कांस्टेबल के घर से बहुत पैसा मिला है तो इस विषय में पुलिस क्या विचार कर रही है नहीं अभी एक केस तो रजिस्टर हुआ है उसका छानबीन चल रहा है तो पैसा तो मिला नहीं है जो मीडिया रिपोर्ट है जो वीडियो हमारे पास आए उसका छानबीन चल रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा